Ima ćevapa, ima sve. Ima ćevapa, ima sve. Ima ćevapa, ima sve. Gospodine, prostite, vi ste ovdje jedan seljak, pa da vas pitamo malo... Ono što čita knjige. Da vas pitamo malo kako je ovdje na selu, kako vi živite, evo, ja ustanem ujutro, Joj, sam te vicam, sam ga drugačije čula. popim jednu rakijicu A to sam čuo, ja. i onda dođe, onda ja i baba za ručak i još jednu rakijicu. To sam čuo. I kaže, pa nemojte tako, ipak to djeca slušaju, ne možete ne znam, recite da čitate knjige. Ide u knjižicu. Dođemo mi ujutro, 2 stranice pročitamo, onda u podne roknemo jednu knjigu poslije ručka. Ja i baba roknemo svaku svoju knjigu, onda odemo kod prijatelja, pa tamo pročitamo još 2 knjige na brzak Onda ja sa prijateljima. i onda odemo u knjižnicu i tamo ostanemo dok ne... I tamo čitamo. Tamo čitamo dok nas knjižnica ne izbaci. Nije zatvorena knjižnica. I onda idemo kod ovog prijatelja, on ima štampariju. I tamo ga čitamo. To sam se ubio kod čitanja. Evo na kraju mi najbolje, imate kakav savjet za djecu? Djecu, nemojte miješati žanrove od toga. Od toga boli glava. To sam čuo da nam umite. Beti, di je Boris? Ali ako prijatelj ima štampariju. idemo u knjižnicu dok nas knjižničar ne izbaci. Tamo čitamo, ubijemo se u čitanje. Čitamo, joj. Svako 10 pivira, 10 ovaj. Ali ovo staveš, ne miješajte žanrove. Mnogo glava boli. Ano, ja i moja mama. I opet, jada i truda, pokava čuda.